День памяти, печальный, скорбный день, когда на целый мир ложится тень былых времен жестоких. Без права переписки, без следа, туда, где только память их достанет. Простые рабочие, представители всех национальностей, населявших в то время нашу республику, тувинцы, русские, монголы, корейцы, китайцы и многие другие. Государственные деятели. Здесь люди были и религиозных направлений. Тех людей, которых мы не знаем на самом деле, оправдали или нет. Есть еще такие люди, есть еще такие имена. Но мы помним, знаем о том, что не должно такое повторяться. Тем, кто помнит еще своих родственников, близких, которые были репрессированы, помнит те семьи, которые были выселены со своих мест жительства, которые не знали хорошего детства. Дети ведь репрессированных, они не знали хорошего детства, и всю жизнь, очень долгие годы, за ними был такой шлейф детей осужденных. Расстрелу председателя Совета министров ТНР и министра иностранных дел Сад Чурмитажи, председателя Президиума Малого Урала ТНР Ататулиш Хемджигола, председателя Госбанка Тувинской Народной Республики Оин Танджая, генерального прокурора Тувинской Народной Республики Каласал Принлей, министра торговли и промышленности ТНР Сат Лапсана, посла ТНР Монголии Кулар Сунгарола. На стене скорби под номером 64. Аранжын амаларның материалларын демге он дезлеткен хавшы мындай. Сам озы 1900 жылда озам хамал маған хаварткан ол шағынжандыр ол хаварткаштың он сондан ол қырғын açам бозам ол да çok lama olsun мен ала açam havsları açam bazılama ол қырғын açam сол bazılama Жа сол қырғын açам сол озам ол самалдай оза çok болған ол баштайғы ол ерге қасым жапарға шауа толдырған қаш болса самалдайдың ол жаза бажының ежің оза бодам отоза амытын амытындан жарылған мұздай жа шағын ол өз ола кемге көреген хабартқан оңсы 4-тен тосылда база хабартқан açам ол мұндай жа açамның жаңғыз ойгілерден сес кежі Пичизлі açam ол сез ойгілерден болса 17 жешеттірген ол жестелері оғылдары 17 жешеттірген олардың незі болаттырған мұндай амолыстар адам тұттызы ол қолдығында әзірғара ақымашқан жақ болыстар болысында атты ойыны мұнды байдалы 1900 жылы бізге кинжі кекелген жылы политикті шағыжылал ой жұлып серектелген жылы октябрьның 16 дүнекінің бір шақ 4-тен оқты болар таш-ташқыны дүнбей дүні жазып мұнған жетектеліп көзі орған жеріміздің 7 оғлы 70 айы өлі жергелестер бар ұшқан қор жондан ниетелден қорылжақ жұттақ белдің онжы жоқ дейір төрелдерім орған сестер албас тұрды соңғы ем ай өңдің оғынадыр ойларықты 3 тағы класс жетпенімді үйлем жа тықта берді үйелер өрім безін үстеліп жори барды жерлеменден ұз сестер жескінгенде дезер тұрды карантинна паанда ашқаш қара жасаған атқан тұрды өрегелі өң ол жоқ өйделі хейіп да жоқ өлгі өдіп соңқы тоң өрі күн да көрге жүкпен баға жуа болырғала баға жезі менде болыр қарындашта жеде берген қары күшкі алған аштап сұқтап тоңып тойжап азып теніп тояп көрдім аяқ шайға ат шемге амым садар жауы жордым Начинаем церемонию возложения цветов.
На совете тоже была. Тоже весело. За одним столом Вы должны посоветоваться тем, кто исследует это. Директору Государственного банка Тувинской Народной Республики, инициатору создания Тувинской национальной валюты Акша Оюну Танчаю Чарандайогу. Автором бюста выступил известный тувинский скульптор, член Союза художников России Александр Барагма. Жизнь этих людей и память этих людей я считаю нужным измерять не расстрелами, не репрессиями, а их делами. Вот он, один из них, Тувин Танчай. Прежде всего, да, печальная судьба, но он для нас знаменитый земляк, потому что это человек, который увел в оборот в Туве впервые Тувинской Народной Республики, Тувинской марки, создал основу, экономическую основу, финансовую основу, денежного обращения. Мен базы репрессиялатын кондырламак ижнин уруу болгоч шах бол керекке kodum idekbeydiğim bile kirjip etken жылдан egeleştin arxiv halk şuhöden çıgıp turgaç ömüştüydük attay nomnu da bijiştim meni sağıжымга evni koju artık bolgan jö oyun damjay şak o kara başına çatıp turda etten doran ol ijni ödürer de turda mejigi jurtu ijdir mejigi oyunlarını ırlap turda oğlu uru mаңнай кеде ырышкадан катыңнап ачайлап алгыржак кой дешип тургандаран көкүйлөрүнү киши сагышынга шут мурена карап чыдык бар ынтык онжук берге репрессия деп жөнүн кайы пергесин аны ам эктин базы чүктеп эктен издирбейин мен базы шут репрессияга чогум базы тавыр чыгардым ачам коңдурланма деп жөнү билик бак баштың мени азырындыга бериппин Borunun oğru ozu mungaş giydir deş. Жаңа элегес шебинар oyun жазырындыга баргыш. Ам эртен билижейди бап. Ам ажылдап жораным бол. Мен сеткилимде болса база ламаларның мурнундан база бир плюстан. Шупту ламаларны узуткан болгон 100 жылда. Өлүп да турганы бар, шөлүп да турганы бар. Көй жылдарда соңгар шөлүктерге көкүлөр журтунча эк белбен да бар. Ис шока шидир да шажлап акпанары бар. Жаңа Шақпо чедік жүйістің күйістізін бозы қылғаш, олардың арасында базы бір лама бой репрессияға тауыршқан бүгін ламаларының мұнындан жаңғыз күйістіден салып бары болып, базы мұнжалдар әж өрімдіозы қиғырып тұрарымды бен. Аңғы еде ламалар қамнатын олды шоғын ажық-ажықлап тұрар, шоғын олысқа тұзазы да ажақ болдың олардың. Көжок тұзазы. Ие шынады тұзазы көжок. Олар жоққа жұрттай да албасымыз, оларға Amçıdürüz fazla ajak. Şakın çaktırıyoruz. Yavaş boş öldü oldular. Gelip önün anyakları 10 kişilerle verilyen. Bizler bana öğrenip hep durası 7 klas olsa gelip durası kızılı suyu da ajak durup durgan. Doğu da o kövrük aslında o çer ana. Kurban döğün durgan yolgay. Ana soğurlardan gelgen urgular bizler niyaşlar ortak durduz. An görünlerdi mırı yana bodun yozlu üngen niyajı işga şağındı. Niyaj yapardı, sad yapardı şey. Anda amalı diyor ki skver dep dağdırardır. Bizler hem sezen harcı edergen uçlar moğunga yem çeçi şurtlar var. Anyaktarga karın çağını berip, pijik bağın nomlarını nomcuk, anyaktar şeyle orançak çıdık bağıp durur dep odarmen. Şağındağı bizler komzomolcudur usta. Hayır ajılap durgan usta çoğalar deyri tövg apar. Komzomolcuların bokurallarını o tapı etirse de kandık var. Çoğladır. Şağındağı bizim benim komzomolcularının ındık ucurajlıqalarını da kılsa kandık var. Жаңаш аңгы енің комзомол деп ады қаттап тұрғысылы көлзекі өз шеве азы өскер ада бар шеве олан жорларда күйлер бар дейдір олар комзомолдар өз шеве азы қандай жүйнен бұрғыл болдым арайды білбейін тұрармен қодымды осы көк башты олан жормен де өдірардырмен қодым шаш көк башты ұрғылардан қадайлар біле база қылчыр ажылды қылып ұшырашылғанларын да қылып тұрардырмыз шғолаларға дыва шаңшылдарыны сен ұлтпаңар қағбаңар деп екілі сұрға бұдырар жүйіс бол Bizim hem kol süzüyüz oldu. Tıva dalımız, tıva çoğunumuz, tıva çırtımız.
Onu soğuk bağlılar dedi. Mındık jönü olsam sanıldıkçılar mındık bağışladır bey. Ya, çetirdim geçelim. Olsun çanıqı şeydi ki jüsün acı töylen bazı denecikler var. Bazı botların ol represiya tağırışkan ulusların büyüslerin mızıqılı olsun. Amen hamların koşulamalarının acı töylen burnundan bazı biri büyüsünü kılık göreydiler. Anı kılır da bazı köpe yollar jödeyin. Köpe yolda jö var olursam jö da öz hamlı zaman da ordu var. Köpe yolda da jö katar ya mesela. Çaydı koru. Yılın oktyabr ayının 13 gününde Tünekinin Pırşak Tört'ünde Şakport'ta oruları o gezi içeride başınlar durman vardı. Paraganlar arasında oruları çok dolu çetince o çekmiş. Açasınga biçi tem tosup bir değiştin. Çetik değiştin narga. Olu hem meşeyim de kişirle durgan 10 günün biçi oru sayısı koy. Onu tırnaştın açam günü dürüst tanıp bakman deyip çünü Erzinge jutapçılar kandıca kırgana oy. Onu açamga çoğalıp onu bizler onu onun tövgünü onun bir olgan biz. Önce kaçtın ergim canım. Sınavda mında çıktık beyan uluslar üstün argam öğeyip durmen. Mında çıktık beyan onun öğeyip durmen. Çünkü derge sizlerinin kişilgenler, sizlerinin tetkincenger. Mında öğbeleri üstü deyin. Söz alt çoğalı turda öğbeleri üstün tetkincesi onun uturtması da tıkalı oğluk açtı. Kıldırmasını aldı da onlarına adıp şiitken. İncak geçtin, bugün gecedir bizler öğbeleri üstün Oğuz kaşımda gelgen törelerinin denge soğugunda, akşamında amda panıvasın, incakasın amda tıbak izlişka şeyler gizli törelerken geçtin onu azap, onu çerge ankuşlar deyip şunu kılban. Считаю, что в республике товар и в городе Козыле надо разработать такой мемориальный комплекс, где мы могли подойти все и поклониться, и сделать какие-то мероприятия для патриотического воспитания. Разрешите предоставить слово Удубара Олегу Чергололовичу, оказавшему огромную помощь в становлении памятника. Спасибо за предоставленное слово. Я хотел бы сказать о своем Танчае Чевантае Оглу, что это был профессионал своего дела, это был финансист, политик, экономист с большой буквы. Не зря он занимал такие большие посты на протяжении многих лет. Он сделал это, ввел национальную валюту, такша, о которой, в общем-то, он с 25-го года, еще будучи министром финансов, мечтал. И в течение 10 лет, собственно говоря, эта валюта была введена. Монета была выпущена в 1934 году, в 1935 году была выпущена банкнота с его подписью. Что это позволило сделать? Во-первых, это позволило упорядочить национальный бюджет. Значит, в банке было введено единоначалие, дисциплина. Банк тогда, Тувинбанк, Тувинский торгово-промышленный банк, представлял собой такой большой холдинг. Что такое холдинг? Это не просто выдавал кредиты. Он, собственно говоря, занимался еще и деятельностью. Был в его составе сельскохозяйственный отдел, был торговый отдел, горный отдел, добывали золото, везли продукты и товары из Советского Союза. Значит, это удалось победить ростовщичество, спекуляцию на рынке тогда Тувинской Народной Республики, стабилизировать цены, победить инфляцию. То есть это действительно был человек-профессионал своего дела. Информация в нашем музее пользуется большим интересом. Посетители узнают об его интересной и трагической судьбе. Поэтому светлая память этому человеку. Давайте о нем помнить. Спасибо.
Doğustanı da görüyorsun. Mon kan çizim havurga şıpı khore de nerslerde işte. Durga şampostar ağustar tu boğum da açık olup yatanı kadar olan. Khore je giripes üske aldar je bargazı girbes ustar gorgar. Törelleri düne hamdı gündük çini giriptir. Ana avının ol çizim jan artıp kalan onu iskere. Ol bir bergata turgan bolsam törellerine bari girbes kazım. Temel de bu işi. Ama ol avının açıkran açımna artkan dep jam başыңыз tamda var. Am xolgazın Şöyle müze, nasyonal müzeyde vergimiz. Tostun geriye değiştin. Ağam demir oldu, açam şun değiştin çok bolan için. Ağam onu am koldu öyle çoğala oyunduran ama doğukanı da baktava sındık yiyoran. Dejam ol değilsin ki. Olo жаңғылық ман еттідін Urukları olga çıktı. Ülerge getirgenler üler etmişler. O sağında küncün darga öyle. İçelde darganın kamık kaskandap durgulda kegen aytırıdır bu. Kamık ustar korkup bunda korkup jelep duruşakta. Bir tuğarında bu yede içelde darga öyle küncün argi bardak sözü. Kamık söyle gelin. Muğaranda görünecek durbası. Kisi birisinde de represiyaga eski utar öncelik bolgay. Айдысынға озып чиле сағадай бердейс башта жерле врулту мені қақ көреді. Жерле мөңгежетері өлі, аня өсінге дамжыдары өлі. Желгіңер дейін. Жаңа ана тара тарп жор, ана шақта доғабла тұрған. Ана кен бұру жоқ еден ду Япон шпион деп. Япон арқары қайда жүрген біледі. Шақын жатыр репрессияға қандық да ешін таваршырып тұрған жөй дейін. Жаңа ішін ампон құзмұсты. Апочейді ешін ай көлем қайда қойда жөне жаңғызында танысың кемжік олдарында мәшіға. Çıktı algış. Amtızın kan hemcik oldu duracağınlar, onun üsküleri vardı. Demleşip durgaçtın. Tam marafon etirip çıksın, tam mal-mağını sadıp çıksın. Aşkıdan çıkıp algıştın. Fazla bir usuna kadar. Küreye duracağını koy. İyi. O küreye en olu. Ama bizim atağımca en olu lamazı ben açın duracağım. Buran loğun değil. İyi buran loğun, onun çoğunluk nangidir. Bizimnin kırgan açazı bunu taktıp Olun yer öldürttük barga, kizleri kovunda yiyip olduğun yer, onda olduğunda tıkanzağıdır, bijip durar. Kakoy materyallar, kovda yürüklerlik, жаңа жемізлер, байының ішінде номнам таңды районы таратып